Živijo, dobrodošli spet na tem kanalu. Jaz sem Janaja. Jaz pa Ana in danes igramo Tower of Help Me. Očitno smo pripadli. Ok, dobro. Mimo grede, če se še niste naročili na naš kanal, dajte to narediti zdaj in lajkajte ta video in napišite v komentarje, kaj bi radi, da snemamo naslednjič ali igramo. Ja, tako da. Ok, jaz sem zdaj na teh ploščatih, ne vem kaj, sploh je to, ampak kje si ti? Jaz sem na teh. A sej si Opa, kaj, sej si tudi ti. Mislim, sem tudi jaz. To se... Jaz sem te grla. My God. Jaz bom šla počasi po teh valečkih naprej. To so za me valečke, vidite? Oh my God, kot ta suha. Oh my God, sem res. Tarapa. What the hell? Kje si ti? Dajmo si pogledati, kje je Ana. Sem da jo najdem jaz prej. Kje si? Ko bi tle? Lejo, tam je. Vi ne vidite, ker pač ne ločiste, kakšna je ona, ampak it's okay. Sem ta sladoledih. Sladoledih. Kje so sladoledih? Tam dol. Tam dole, počakaj me. Tarap. Ste Sem vedeli? preveč hitela, zato pol padem. Ok. Ste vedeli en trik, da si daš tukaj tole črtico, napišeš Danes. dance, Ja. presledek mora biti tukaj. Oh my God. In potem začneš plesati. Ja! Ups, ti si že tle. Tebe. Gremo naprej. Wee! That's so fun. Ok, pol so to kaj, to mešano. To so kot tiste, veš, Pa neki ti biškoti, čokolatini. Ja. Tisto. Pač, to se meni zdi, da je tako. Ja. Ne, jaz bom umrla. Oh my God. Ok, dobro. Te smo. Gremo po rjavi. To se dansko kliče RIP2, ne vem kaj. What? Mint, misliš? RIP. Rip. Ja. Kaj? Ja sem res. Ok, to niso prave chocolate balls, ker pač vidite, da so vmes modre. What? Upam, da ne padem. Evo, potem tej smuti, ali karkoli že to so. Napadla. Oh my God, presno. Upsič. Oprostite mi za tole. Ja, ti tega vi ne boste videli brez skrbi. Ana, počakaj me. Ti te čakam. Chocolate balls, ki niso prave. Jaz ne moram tega. Ne vem zakaj, ker Tukaj sem. se mi gre ful dobro. Ok, zdaj sem padla in gremo od tukaj naprej. Oh my God, Na telefonu to dosti lažje narediti. misliš? Pol so tukaj, ne bom te snimala, čakaj, tej milkshake in naprej. Sam nekaj. Grem k Niki, tako da se vidimo. Ana, mi dve verjetno se ne vidimo. Ja. Čim prej spet. Pozdravi Ja. doma, okej? Ja. Aj, enega ljubčka mi daš? Čau. Kako vam gre? Dobro. Dobro. Super. Ok, pa so te zipki tukaj, tam smo šli.
in Ana je tam. Je šla naprej. Naprej? Ja. What? Oh my god, ja, jaz sem šla naprej. Sem mislila, da si ti naprej. Dobro, očitno sem jaz. Jaz temu rečem žerjavi, ne vem zakaj. Ja, pa se so res, ker nisem. Ja, ne vem, taž niso pač. Kava. Kafi. Wow. Kava. Uiu. Psi. Sem se dotaknila, ampak... Da vem, kdaj bo ta video gor, tako da se zavedate, da bo čez par dni pust. Kaj sem res? Napišite v komentar, kaj se boste vi oblekli. Ja. Mogoče boste celo kaj iz Robloxa si izbrali. Tukaj piše Mint. Če ste opazili kdaj. Ja, me res. Pa so tej real ball. To pa so. Upsič. In medvedki. In ena je padla. Mene se nisem daleč padla. Na teh biškotih sem. Ja, dobro. Te bom počakala, da bom igrala skupaj. Mint! Minata. Ups. Ko mi 6 minut igramo? Komi. Se je še kar nekaj do vrha, ne? Ne, ni. No, dobro. Ni toliko, veš? Ok, zdaj smo nazaj. Zdaj sem na teh medvedkih. Gumi medvedkih. Penice v okeana. Tam je. To, jaz bom šla lepo naprej. Oh my god. Ana, tu! Ja, no, ja pa ne. Je padla ena. Ja. Resno? Ja, na medvedkih sem. Pa dobro. Kje si padla? Na medvedkih? Ok, za mano. Dobro, zdaj smo obe padle in gremo še enkrat ta del. O ne, sem tle umrla. Oh my god, ne. Jaz sem malo počakala, da se mi energija naredi. Ja, jaz tudi. Ali pa ne. Actually. Ok, gremo naprej. Oh my god, ne to. I don't like this one. Really. Nope. Kaj tle lahko že hodiš. Ok, po teh žerjavih gor. In na jabolko. What? Apple balls. Balls. Ne, veš, to so sladoledki. Pa res. Dobro, no, pol pa na sladoledke. Rjav je moj. Moje. Žerjavica. Ok, to so neki smutijo. Kako je. Modre bunkice. Oh my god, tle če jaz spadem, pa reč je grozno. Zdaj bomo gledali, a ne bomo. Tukaj so mlekca. Ful dobro je, zato ker kdaj v tej igri te lahko drugi ljudje porinejo dol. Ampak zdaj te ne morejo. Ja, zdaj ne vem, kaj se je zgodilo, ampak zdaj te ne morejo. In tle so te kao nevidne kroglice. Snemam te. Tada. Pa me gleda. Puf, puf, puf. Vidite, to je 1, 2, 3, 4, 5. Pa tiho. Kje si ti? Tukaj. Na nevidnih žogice. Ja, bom prišla jaz do konca reši. Na ta dvigala, kaj so. A tukaj je Ana, ok. Gremo naprej. Skoraj smo na vrhu. Če zdaj jaz spadem. Pač tukaj morate hoditi po rjavih, ker če greste po modrih, ne boste prišli in zdaj... Hvala, ker ste gledali tale video. Če vam je bil všeč, mu dajte en velik like.
in naročite se na ta kanal za več zabavnih videov. Ja. In se vidimo naslednjič. Čau! Ciao.